say oh bibia o driving license and from so ba ho na say mensin kro wom ne ye ya yesenkran so voter ID o ye na ya yesenkran ko headquarters o pe bibia headquarters enkran aswafo atena ye aswafo hwe man bonsam so swafo hwe aduane so swafo hwe enkronkron puntuo so swafo hwe nkwada so bibia wonum nyina womatena ye ewon kran waye kefo atena ye ewon kran na da asam kra nie won ma hwe poso won ma hwe enam so won ma so ye won ewon kran akwan ne akwantempon dwumadi aso ayen so ewo hemfa ewon kran bibia kwakoyen kran kokobod oba empotemian mse kokwa abusu se tam na so konkran kokwa afuo ohu wa ne kampo na so matena ye ewon kran bibia kwakodin kran eno no owura John Dramani Mahama se da bi etan abofo no enyefe se bibia ye de be konkran bibia ye de be konkran entakoba ne sape won ma wo atifidu mantemu won pe bibia cha nkranti enkran na oba epoemantemfo enkran no mo ko won ma wo atoymantem enkran emfimfimantem enkran esanse se ope bibi wo mansinum ne se yenya no ye ma wa acha okọ adekro no won mate na ekase mu eno so wankran enti de bia na manipa aba pe so de bia na ma ahyen adoso de bia na ma enkran ye hyehye na achi onya no hompo enhome eno na owura John Dramani Mahama se da bi oba na obesesa nneomam tinyame na dom ne so ba be mampani a obeyi nneoma awudro bi ade afinkran asaya awudro bi obeyi afinkran akọ enkro awofromu na nsa enkro awofro no so emu abai atre na emu ayehye osisi de nkran de wabọ ne bra wie sesi nkran ne kase wie enipa wom dada de opani na ne nsaka enti bra so wose ayi nneoma bi afinkran ne de kọ enkro awudro bi ne mantem awudro bi ti se pre mantem mfimfim mantem atoy mantem atifidu mantem ni enyi yi sa nyoma ni na bi empeti nkroto awodro no so na ehon so enye hye na onum emmie sare be yan kran aye bodo enkran de bia na aye hyehye na emu ache no eso betumi ate owura John Dramani Mahama ato ne nsam so na o chese wempudu atwa ufuo amna tonkwam ezan se ade ba ko so na ha adwen eye port terminal na o se nyame adom obape wombeyi akọ empakadam eho no beyi akọ ezan se wonso ebi wonum dada nte ne ye ya na tipa na ese de okani na no ebe ma nesa owura John Dramani Mahama se womu be frase aye ntotoye adro ehu nneoma ni na se ni suade hunu we no enye dakro adwuma ena enye afeba akọ adwuma emfinhia ma akomako aduonum 20 years adwuma ena wo so mutumi de ya saade we so mu yi ya tena ye ni bi ene aso ye ni bi afinkran akomantem awodro so no eye adwuma womdi mfie ma akomako aduonum ena beye enti nyame na dom na oba obefrase na obi nso ba wabeto aso. We will start a visibility study and a plan to build a new city. Accra is getting gridlocked. The time has come for us to move some parts of the government services out of Accra. Accra will continue to be the capital, but we'll move part of it outside. There's land on the Accra Plains, there's land on the other bank of the Volta Lake and all that. Already we're going to have a port terminal at Mpakadang to move cargo to the northern part of the country. There's a lot of land there, and so we can move some of the ministries, agencies and departments out of the city so that we decongest Accra, because Accra has expanded to its limits. The way it is going, if we're not careful, it will be difficult to continue to manage it as a viable city. And so we'll start the plan and the design and the feasibility. I believe that this will be a project that will take maybe 20 years to fulfill, but we need to start somewhere. And so we'll start, others will come and continue from where we leave off. We ayora John Dramani Mahama Franka Tuni Emma NDC Amanyuku. Yankwa yanim ewanumre nonsia akan kasia bono emwena majority caucus ya wamrashe bedwam mechire edom kasia wa Ghana yamrashe bedwafie wonom so edesubo kakraka bi bo minority edom kuma kire se abaya watisu hwe enwoma se ne esi kro no a wapese enjumakwa hudro bi no ma wakrom hase no yahwe yi yatuo bi efri wo mo eso na timi aboa mo ho aha wo mo amagya company ahodro mo rane no atumi akonani toten na abusua asemi na eye majority fo kire mu a minority fo na boapa epeso mo ya na sa asemi aban aka tuwe yo peso de adwuman omutiatia so
Tia so body later to send ya beya sabotaye no embem enemra shebedwam ena majority leader edom kese ntria no ni o mra shebedwam onimonyamfo Alexander Afenyo kene samtwerofo twetwe nkobo ena odi tu dwa kirem se minority leader Dr. Kesa Atoforsen ena wa sheda ene NDC fo minority fo nyina ye kanana se wombesha se abani dwumadia so wodie na companies ahodro dwumakwa ahodro wo krom ha se no ahodwo wo se kokobia akoko no o ma hyeda se ya mpene so e ma sa botaye no embemu na ya beka mu se $400 million eto na wo mu ye free companies businesses ahodro bi so na atimi abo mo ho ayedene e wo mu dwumadia ahodro emu na majority leader kiremu a beye emfie miensani asem na kwa kopie mu finance committee agina tuku a wonom ene hwe sikasam so Ghana mra shebedwam na so minority fo ntwetwetwomoto obutwetwetwomoto wo ma bomani atufiri abo ani woduam ene o ma ye om ho se yankwa santi 3 years ni sa eto na sanki ya twa na ye twam na se ye hwe na ye yifri eye companies awodro bi so no ye kasa da so da hono a wa monka ye nti enya adwuma eba ne sa pe ha adwumaku ahodro a ewo Ghana hanti majority force wa mo de o ka e de acha minority dom kuma no titu ene wa mo ba no dani ato force so wonya de wa kire no na wa mo nyina keka enyomansi ani na adwen entoato adwene se de be ye ko bankuro mu atimi aboa e ma sa botaye na esi aban we yani so no atimi abam Dr. Ato force onimonyamfo Alexander Afenyo make eto ne nsam so de tudwa ya no ogba mane ehem se emprempre ya ye kasei NDC fo enyomamo ye ewosa eto ne pese ya gifri eye ankurankura ku ahudro binom ensam wo no ho heha wo mo no ekame akwa ese papa no wono edi minority fo animu atofo sene ne dom no omaboa panti ayenya atwomsu ene ban bi na ti wo mu a wan peso mo ya na chese gigua na akaso aban ni nti ene ne adwumaku ahodo bebragu eja wo ntimi ntua 20 ene companies bebre na Afri Ghana ha saa no peso mo ya sa ne be aban we din ebesei na so alaki ayi nyamete ase eno nti o ka de akiro mo se emi bi atwamu Ghana mampani dada John Dramani Mahama braso ono nsonso yi eto $800 million $800 million every ankurankura binum so eno kurampo na ye NDC MPC fo bia ndwumaku ahodro binum ene yi sa atro we free wo so nti adenti ena aban we nso ayese dwumaku ahodro wo kurom ha binum brenti eto bi eguom so muntimi ntua aye kaprim edom so de yanyim free ho kra na omu nhye bibia ase a NDC fo so ombedane omu ohintadua kira wonom ntia ase yentie onimonyamfo Alexander Afenyo make. The minority leader is leading that charge on behalf of the minority NDC parliament. And their main aim is to obstruct government business and to deny the people of Ghana the needed economic growth, which will result from businesses investing in the country and expanding their businesses. Unfortunately, we could not deal with the referrals that had been with the Finance Committee for over 3 years. But we know that in 2016, this country experienced the most outrageous tax giveaway ever seen in Ghana when the NDC led by President John Mahama handed a tax waiver of $832 million to Meridian Port Services. At the time, the NDC government applied for a tax waiver of $982 million for the port projects, and through the vigilance of the minority, then we shot it down up to $832 million, saved the government and the people of Ghana some $100 million, and even requested that further works. Eni awutie ye wano eneye edom kesia ba no dani ewo Ghana mra shebedwam onimonyamfo Alexander Afenyo Markin ye toa anwume no nsia kan kase ne so no wasuguso ye kase wutie ewo Ahenkan FM wate wasum papa no adwencha ne fa 0533898915 text message and WhatsApp ye bekin kan amon
kane mrahye bedwani ma de hye wo ayensu ano abeton peso so ewa poema ntemu onimnyamfo Samuel Ayepai urei dia tuja se wahu de ekoso no hindo logozi libilibi labalaba ekoso ewo attorney general owura Godfred Yabu Adame sanso yesoafo a ohwe atentene ne so ene National Democratic Congress NDC amanyoko ni ntem we kan na we de atoya we say fake we say nye fake we say pam no we say pam no wahu de ekoso ni na no eye ambulance nsensem bia so owura Godfred Yabu Adame ne ho akwagim no akoka asem bia kwa enuma bia entwaye a enam soma NDC fompo abebobo enni bia won mo chese yowura Godfred Yabu Adame asem we eya asama ekoso papa ya abya asem kese ewo manmu enna nam so ama onimnyamfo Samuel Ayepai kane mrahye bedwani ano wo ayensu ano abeton peso so chese owura Yabu Godfred Dame onhwem nye n'adwuma ma onfidie NDC amanyoko no ani nipa bia ekantia no efa de ekoso ihu onhwem no nkoten monchia onhwem nye n'adwuma na owura Samuel Ayepai chese ono de okantam akama na mampani na nado ate ewo na sum se so tie de nkofo bi keka titu ni NDC fo keka sai owura Godfred Yabu Adame wa yemfom so kese suban ya wadan na dinin nsem bi wakeka no enchen sem fatasa wo so tena sa tena ne se attorney general entiyam pam no yenyina di osisa mampani na nado etie de nkofo ekeka na se brebre o shidede na so koyi owura Godfred Yabu Adame di kopam na onu be sori agina ye demonstration o ye kire kese pa ade atie mampani na nado ewo se wakwa Godfred Yabu Adame entima nanado ntietie de ngrofo bi keka na onya papa no hwem nya nadwuma owura yi hye owura Godfred Yabu Adame nkran hye ne den se onhwem nya nadwuma no eno ana oye no na papa owura Samuel Ayepai kane mrahye bedwani na wo ayensu ano kire se owura Godfred Yabu Adame attorney general fiti afimpinu ni aduonu baako 2021 besi nei se enyo no anka Ghana akwese had this crash kasi ya computer adum se fun ezanzo si papa ifiti 2021 waje Ghana papa every judgment debt na yesika 10 trillion Ghana cedis owura Godfred Yabu Adame ono na bua ma saade woni na kruwe epare yen ento si papa ohwaduma obo atentene ne soafo a ohweso nso ohwaduma obo sade oma atentene ne ye adwuma na adwuma ne bibia deda na kwan mu entimo ontie de nkofo bi keka mo ontie de NDC fo so keka emma onkodi ache nkopam Godfred Yabu Adame onya no na onye na adwuma anye sane so kopam na mpa ono obe demonstration atia no yabesere attorney general omo bi amonu nana do danko akufu ado no appointing as attorney general onye na adwo so about withdraw no because I don't see say why boni akaye mu bi ko be organic demonstration against the president kasa papa ya and this was a young kid wa abusi omo ana true judgment debts ya kudiet your many both abroad and within Ghana courts what man force emenya 10 trillion sa some president ba appointing a wo ka say no kwara attorney general de hu nkata ba appointing so be to actually saba pay and na ya twa aboso ado a onye gbani bia o resign there o kina so ka ho obato no buase ni wa follow case no onipa amote so akasa yorumnyafo Samuel Ayepai bribi atwam no ye mrahye bedwani ma de hye wo ayensu ano abeton peso aso abusia na wo kire wadwen 0533898915 Facebook ni YouTube so ye Damfili Gadochi na wo de wadwen kire efa honomo aba ye bekenkan ade ama democracy ne wo bunti show your mind kire wadwene na ye toaso akane mfimfi mantam soafo owura Kwame na Dankan wode nsembia tudwa efa attorney general Ghana hanum nyina lawyer fo pani ya attentre ne nsem wonso wo hwe su krom ha se ye ho soafo krom ha owura Godfred Dame oni Richard Jakpa asamu asesei endi samanyoko na somu se trededede ya twimu atwetan sebe akonkon fo ntokwa Phyllis we yi to obem no we ya to obem we sada no Phyllis ebe pie no da hia na ne ye nyanka nwie ntokwa de ye pata nwie akonkon fo ntokwa wamudi kwankonsa no na etrega na epahye wamu mienu amudi somu awurampoa oboa ensem sa na de ache na de asa na ntokwa de yedwa so sabi pepe na Richard Jaka
ene attorney general asem ya kwakwa se age hini wo krom ha obi aka bie eno na Kwame na danka kire se ono de ohunu nyansa bie wo mo wo hunu nyansa ketekete bogampo e wasem we mwanti minority fo ogbo ho nsra bo ho akokompe kobo hataw eye wonti audio no Mr. Attorney General nenenum agu ase no o kwabrane se DJ boy audio mopo ya no aposo no akasa no anu nsuo no amne ntasuo no atintasuo pe ayanto agro ne so no obokọ wose nyansa baako se nim na Ghana ha se kra no sa Richard Jakpa asemi yaka ho asem antimi gidi se wuni masem ameka ho asemi uni masem ameka ho asemi Richard Jakpa no na eye Kwame na danka kire se ono kra bia betimi de mrawe no sa woni obi kasa wo phone so oni Attorney General kasa wo phone so on share on suma say record no na watimi afa kuntu ase a record no ora Kwame na danka kire se Ghana mamra na ye wo okrom ha se no ya ofa ba bia kasa se woni obi kasa wo phone so woni obi di nkobo se woni yeminie se video call se ye de ben oni hu kwan se wo ba record no kukuam esanse ne kukuam nkomo na oni wudie enko person ka obi ati anko de ba Ahenkan FM so no abebom biem na obi ante nko obi abete ana de be ko Peace FM kon na esane se oni wo kasa kukuam privacy nti ene wa fra wo phone so ti se wo record no na atija se yiraw emra no bewe wo ene ya Kwame na danka kire mu a Attorney General ene Jakpa nkomo no mudie no NDC faso mu botepu ebo audio sahodro no yasi ya de kopa de twedadadada emranie yambie emranim ne yambusabusam ansam a enka Richard Jakpa no krampo ne ho beba asem papa kese enu nti NDC fu anya se wonom etu asem wehum nika edenam ha esen ha na owura Kwame na danka kire se asem no weda court na ye doso mu ne nya grow Omansika ayira sa ambulance ho nsensem no omanisika ana aka adwamu a wose ka yehwe na atantire ne ya adwuma na yeje omanisika egu omani futuom enu nti se ade amanyosem bewurawuram ni abo audios ya friends amtrofo hyiamu samtrofo so yasum ye de na Ghana fo so pa asem atienti ye benya brako ni ye kobo audios a emboa ma sem die na ekoso wo court no enkoso totin no no podi agidi se enkomo yemfiafia hu ye akwaso nya no ene besi court kwan sa asem wewani court bedi asem no kroje sane ese efata woso no de sa audio no nyamianum no kura ni obro sabatiko enhu hia no baako se de Ghana ato yen ye sika yesi yakofa ambulance aba ambulance wa ye kofa ba ne abesesa yafu agum na ambulance ne wahia sika so ayira ye hu sika no eno na hia no sa akoto nhwe na wanji sa sika no engu oman no afutuom wotoa ne nsam so bio ya no oba mane echirem se Richard Jakpa no oni National Democratic Congress NDC fo ena akwhye dem abesibiswo ma no se yemfa wenko henyam abato afini ewami akato na abro na Ghana fo kokromoti akodi ahim krata so akoyi mampani ni mrase bedwemfo enti waya yemfa ko se wiem nanso osesa asem wei ene audio ye omoboboi enti min sesa Ghana fo adwene ene china Emrana mrakunina che oye the right to privacy article 18 obia wo kwan de the record wo na nkwa na bebom onfamba nkoto amansan wenyim constitution on mrapon o guarantee ye no kwan do wo mram so yin de obi ridi nkomo na emama onte de nkomo amenyu ridi mrotwenwa egwefiri do wo mram onya no kwan do onya damra ogitum sabaya dama no manyimpan onte de nkomo amenyu ridi mamreka nyina mrotwenwa egwefiri do de bia 70 so ogituma no che say nankasa wa consent and sana etuma yedam nti whether meeting at the residence of the Supreme Court Justice
or even on phone by intrusion into the privacy of the other party. It is for one effect, to create doubt in the minds of the public. It is for one simple effect, that we will create doubt in the minds of the Ghanaian people, that eventually if the court makes a decision, another court, this is all the end that NDC is seeking. Ani awutie ye Ghana de Shemambe kane no ono na ye fifi mantamu nsuafo. Owura Kwame na Duncan. Na ababa to Joseph say ukuta bicycle, what bicycle bicycle bia bicycle e wose sa bicycle krono unya licenses emano. Said ye car so licenses, motor so licenses no. Monso yesemo licenses wo nte wose mu pabi. Na momo licenses no mebe no mabechirem. Na what ho ase wo bicycle a wo tana o de aka wo sika ze ozo licenses me benam di nchemu na ba besom me pa cho Ahenkan FM UEFA Champions League semi Kenya ne teams mienu no makolande UK abrochirimamu Real Madrid fa kodu afi Dortmund fo nso wo nso akwa kodu UK akansie ne bekoso Wembley Stadium ewo memene da UK abrochirimamu na Champions League final ene ekoso nyame bo amemene da ewo UK no na Ahenkan FM yanso ye mo live commentary na yesanso yini live ewo screen so kese pa na wo hwe bi free ya be yasade we ewo achem asene NYC pub eho ene ebedi se adwuma we timi pato hia yen woni abusuan hia yen woni adamfo hia yen woni obi bia hia yen ne yenje animom ne yenhwe ball no emfili me pato kai hia no so say achem asene NYC pub eho ene ekwa kodi se adwuma so kese we Ahenkan FM adwumafo ni na ya gitwi ene trada ne yeti ewo honom wadaroma for 0247 so person sponsor 0247 581 446 0247 581 446 na woni yen adinsa woso obi epe professional barbers tu ya baba na professional na peduma ya watu odi na we no osanso ama baabi a odi utibeto umpewe na pede yen for 0246 889320 0246 889320 na wone no adinsa woso home appliances emefie ye de emefie ya kono ema chese wani ka ekomdompo awonte na wati TV ho na wasam ya wati se de ogugu bato ho he wo TV a onte komo dabi wo fridge bi na unya orange kakra unya wayi kakra na de sheshe fridge mu ode mu ko she freezer na blog na wo chelia ede papa enti uwo fan bi uwo home theater bi agigum na obonyom uwo rice cooker no cry home appliances ti uwo home appliances kiti blender we na iron ni na bi wo fia ema fie ye de ema wo ya de nso ho ye hale sisi a na wawie mpatro so pebia OTI Electronics say adekra open utua fa na de amawo na de bosome miensa atua efa na aka no kakran for pan to be to tobi TV, air conditioner, fridge, washing machine, rice cooker, blender, ceiling fan, iron, home theater, said and boboyano, upebiano, brabetuafa, neje, nefa bosme miensa, eyi efana kani free on mo fefe. Etimpacho bibiani afre 0550900600 0550900600. Jubilee Hospital Ahenkan say ade ne se ne esitie bi on be show na ho ato kama adokita fo begina so 24/7 apre won kwan ede ama obu won mu a okọ hospital se mpe ba bi a enipa nyina aguo no mepɛ me nkwa me kukuam privacy kwa me nadanka privacy bi mi so mi pe bi mpe so obi abehu mi ntwo mu a okọ a ubenya sa akwanya ne sanse private rooms e wo ho anebo efo lab ho no mo ye test ahodro umoja mu hwehwemu obu a otiwiase didi nom koba tifa mu saa wo ma wiaso Ghana wia anoden obefa mafamu nim de yakoso ne blood group mpu onim otese yase yatwe moja no wo kotwe okopese o blood group yase na ogina ho ko lab no ho meche Jubilee lab fo no ho na wonum encheck o blood group emfama na bibia anye kama hunu
wapɛdeɛ ne wachiwadeɛ pharmacy hɔ no ma doctor fie wia bekomu akwakwaji waduro antenenta oba wo fa yafu a eye Jubilee Hospital na wo se wokɔ fiti sabre ya akosi beye August wokɔ de na bebira agba ase wo bɔ ase June July na nsuo chese kwofo be bɔ ase papa mi se miti ya lucky ya metimi agba ase na chese ye bɔ ase kɔ ne ye keka kwa ndu November January ayi de na ngenge no be ye nge na se ho son ana tese wakọ antenenta no Jubilee Hospital Mr. Koho na ye sure kama ye dada ye funu ultrasound machine bi ho ye de be hwa kwada no Caleb da yie anensa no afom ye wie da obeba no de ni ti na eba ode nine na eba ne hunu na kwan obu odmoti otewo de mpai ya de nyina so ne sro nyinsan de omusimu nsem ehu ti ya no Continental no obo mpai na Continental Jubilee Hospital wa wawie no suppose mental care ho ya de hiade kese papa se obehwe sakwada no obenya apomuden fadiko weyi ne de kekeka ho na ya ma akwada no hunim di apomuden kwan so a obetimi de anyini ache na maame no so ho atọ wakwada bu obe yare bo so kura na wani afechire ho mesre wa mepawcho ya afa ne corpus mental care no ewo Jubilee Hospital na counseling ni to hono wasem bi ehia fa pomodensam ho fakọ na ukọ ho nso awo ahodaso se wasem empie ombema nso ano wani yo ya na prunso tatatata ko eye clinic ewo Jubilee Hospital clinic shisheshim dental clinic omohwese obuwa ne se no hu a ehu chese ono ankasa kura ye ne hu ese no ono anese ye ne hu chese ehu enwoma abehyehyehye ho ne chese ese na ye dobe ko no ono ankasa wo fe ne se wahwehwemu a na ne yam hyehye nti wa yam hyehye wo se ho akwa na omu yi huma ye kọ ye ba ye didie ye nte set ne ye wo ye foforo ne ye sensitive no da bi ye nyini ye di nneoma ye de sen kwofo nneoma de kwofo de omsen ye kwofo de omsen bie zip nyina ebi di bie brazia enu nti wo se no hwe se wanyi nyina esen nya sane ensitie ebu otimi di bie brazia na abuso epom abrante ye ko ne ye ntu ye fa foforo enhye ho ko ne ye teeth white ne bi emfama wo se no space to space chamber ho self contained so demu a ye bebo braces na kama diabetes ne hypertension for clinic ho canteen waduane ye de insurance eye adwuma pomdensi achi bankrankra de eni aban de no moje Jubilee Pharmacy enso ho no motonuro ntie nuro no anapo wa homachu awie o time bi ensu tobre obekọ no mo ho eduro bi apesa woto anya ho ne age hospital eduro ye to eduro se ne okokurum koto waduro tu waduro bi anom na esa wako Jubilee Pharmacy akoto odambo abo kwantempo ne so amantransam so hodmo a ena obehunu Jubilee Hospital ne Pharmacy free 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na ni Jubilee Hospital twetwenkobo Ahenkan FM Inter Town a football gala enonso aba say can say Europa Champions one season atwam enti yanso so ye de impatemu gala be hihye so say ball emu aye de me say eskafo no wo mema me say Caleb nya beto say hurudu opo fa papa nan yo fa me nan yo obebobo papa nan so de obetim de abobo pa na me de obefa me nan setre obebobo esan se ball ni sika bem papa me say me die bi me nan logoligi enan ubekona obi akwada ketekete ne ye force no so mo ba ebeje wonsam utimi se nan ye gina ho afiampofo anan bi die mo ball so papa se chenchena ti abebobo sanse sika bem enti se akwanya de de bana ya football ho na onim ball so dia obi atimi hwe nan timi se yes nan na konton ebebo ball ebehye goal na waji hu di mpatem mfanya ho ne salifu ukro kankan si wakwabo bantini na mu nyina ayekuro
Any yasre no. Salifu ukro kan kamesra mpacho akwanya nani. Akwanya nani ekuro na tutu wasa Sakora Park so na abobo nti wani unani mu nyina adwudwi. Salifu fasa. Salifu ukro kan kan. Isifu. Ibrahim na obi a uche bia ma so ebida wa ebida wo ya kwada nkwa ebida ukudin se mone na ekuro tu asa na efrew wo de beneze kura odin dan be Salifu adio wo de esta ya dan udin ni afa no Isifu dogo na dogo kai wa kura kankan kusi yefrim enti Salifu me tina ho ne antu di Salifu braba peke form so na they say the boy there bo mema no munim bom no mbeka cho se boy yeska kudusu ni papa ya o chekire he ya mo frɛ no ayi Inaki Williams say ba pe ne age afa ye ha Eastern Region de adampotema de pa bia ye pe enti won so no betimi aya adepa aboabofo odan asene manso akroso odan kwanta ba bia chimso adu abana se mikrom team ni bi wo ho Abis Town mumba peke forms ni bi na yenhwe na talent wo epom ha eye ball bo talent no en shine akwanya na ni Ahenkan FM kwa na be ma osa akwanya enti group mumfa me mo ho 18-man squad esun seya na maba na kansie ne gala ne de ahyehye so ya de hyehye so awa be hu say yes akwanya benefit adodode afia ho no dɔso eno na be ma wudin atre no fa talent ne ntrafie entutu din akese de ehia no so be ba Ahenkan FM no apeke forms de ye free na mom de kire se wani ambere say akansie no ka ho bi no ubetua 300 Ghana cedis na wa kire se me participate na bibia ye kama 300 cedis ti de wa ho no na adodode no yes scout for free Kempon Academy beba be hwade sada no mu hwem na se bia branche obo homoden obehu abetena wonenam UK ho ne ayi Germany ho no na chese waje din ebeboa wo Ahenkan FM branded jersey so eka ho trophy da so bibia ni afre 0241 512388 0241 512388 afi ye kwakowie kase ne kura ewo Brim Central Municipal Assembly Ahenkan FM what wasum papa no me ko Brim Central Municipal Assembly wapoe mantam yanum se ya woma hikro achim odan kasama former Brim Central Municipal Assembly owura Jesus Alodina Abolunga owura atuja se assembly ni dwumadi anase emre omudi dwuma no section 20 of mobile laws no kire se onipa bi a wo bicycle wakoto bicycle so bi na de achaw ukuta bicycle no nko ade ewo se onya license eno ni tumi krata anade abetumi agina so de ananti krom wochina bi de bicycle no kobo bi pan ana wochina bi de bicycle no konya sama license ni nti sade bi a ho enkokyere enti owura Jesus Alodina Abolunga kire assembly ni dwumadie ana wo emro mu didi dwuma no section 20 eka ni pain say so wo bicycle wo Brim Central Municipal Assembly enti wo achimesem wo achim yabu akrom wo achim jaha David Jahankan jadem wo achim odan kwanta wo achim esem aboabo ene achim odan krodu anu ankasa na so wo bicycle so di ko fom so di ko school so di ko taade so di ko digwa bicycle na kuta no wo so pe licenses ema no na licenses no bi bebisa se na mede na manya licenses no Jesus Alodina Abolunga oya kasamafo ema Brim Central Municipal Assembly tremu se akire oba assembly hono we no mo licenses no esronko said ye be a motor rider said ye be a driver bi be ko DVL so ko je licenses no bicycle for them licenses osemo beba assembly hono mo eho ene ye mo licenses no ema mo etise sticker na o dia tale bicycle no ho na edi adanse ba bi obenante abeko bia posi nyina odi ko bo bia wunya asem odi ko asem bia ma ho license na kuta oninti enti Jesus Alodina Abolunga kirem se ukuta bicycle na wo Brim Central Municipal Assembly fiti na ekoi enya so bra kire bra assembly ho oba asem me bicycle me pe license amano ni aye ne kama edi amount o kirem sei
Under Assembly Bylaw, Section 20, you say bicycle lances. Now, I say in the essence, the powers conferred on the Brim Center Municipal Assembly, Section 181 to 185 of the Local Governance Act 2016-936. Bicycle lances, they say a person who owns a bicycle shall obtain a license. So, our bicycle, I get over Assembly, energy lances, because bicycle you can register or DVLA. In this our bicycle, there, I just saw back Assembly, energy lances, or payment, which we are now amount, some a sticker. Now they are bought or bicycle no assembly allowances. But bicycle baby will groom, they are not being lances. But if you have memoir, you buy lona, I will say bicycle beer will be a bicycle or a melting. I just said, or back assembly, no better lances. No man sticker, no, they are bought. The bicycle no. Said the bear we are so as our bicycle way is lances. Assembly has lanced that particular bicycle. The rating of the bicycle, mouse quite a strategy for embossment. Almost take an eye, yet more a tom for yearly. Until the mouse lances now. It lasts for a year. The month from January 1st, I be with 31st December of the year of that exceeding year. Until so every year we are just say over renew or bicycle lances. Ma piafo na Jesus Alodina Abolunga Kasama Brim Central Municipal Assembly a wo mahin kroye achimodan san kire mu se asemo oken an odum se bebre na no moto monte da se bicycle e wo se ye license ma no na so ho unima ya so pusu no na atene kankan enti wembu de mo amepusu ono na pusu ho ma tene kankan ti e se oda munyamunya se enti ne papa mu no o se wo abaya so bra kire a wandi sa section 20 assembly no didi wo assembly mra no section 20 no wendi so na ade a won bia na ade bia kasa fa ho bia no ukobu sa mra no so na se ye chewa asotwen wo no no eye asotwen ma akomako be ye edu ene ye de bebo ana se o se sa asotwen na ye kekabo ma e ka bebo ene nam 220 Ghana cedis ana se ubetumi akoda afiase bosome ma akomako ensia so okuta bicycle ana nyoma ofro bia sa section 20 kasa fa ho no na se ebia ba ko kan wasam bicycle wan koye license ama no na dukunya asema ubetumi aboka esan se wa ya so bra kide na Ghana mra so ema kwan se e wo se otumi nya sa license no ema o bicycle no se bia otubi betumi de adi dwuma Jesus Alodina Abolunga esan si subiem se okay obi be ko DVL sem koye license ama bicycle o se anye ho ene ye bicycle license na mum ye wo Brim Central Municipal Assembly e ho na bicycle for mo ye mo license. And your offenses, maybe they use a bicycle, only lances. Offenses, yeah, we use a bicycle, only lances. Now, assembly, yes, instituted force, no more program, no more child, over 10 penalty units. And not 10 penalty units, it's about 226. And now I say, you do court, so over prison for 6 months or bicycle lances. And to share assembly, ya ba law, ya never be brave, bicycle lances, you be at your for be omonim say, yeah, bicycle cry lances, but Mremun bicycle, uchi bicycle, your lances. Okay, there's a bicycle in the tree, a bicycle. And you know, Jesus Alodina Abolunga. On the customer former Brim Central Municipal Assembly and a namotizo or church in Simti. Patro so assembly mu no kuta bicycle. Copper lines is mano, no assume enjo. I am from my drink to the embrace. Nana Kriam Wabwat Facebook na midine. Was about me a baby 8 mumpo baby. Nana, where Isaac Ado or say, hi, good evening, oh, me sham live free jaha, Cassia Bapa Papa. Yeda wase ko mensa pillar 2 so different kwa benya dome kwa benya constituency wase asema ka die twam kabia breaking the 8 possible kaya you for as media say ya ka twam I dead news na anayam debro so aize ko husu onu so ede ne de aba onu so good evening ayuko Ahenkan FM mo bo adwuma pa chema bo abu no different awuja ke de lali ono so echia say good evening kwaku ani nkusi nothing can stop me from Ahenkan FM sinyankopon God willing we are starting revival. Oh okay fafem 3rd to 7 was it kauka so revival bem 3rd to 7th June ewo brekum
Brekum Revelation Congregation Estate also invite obi Ahenkan FM adwumayefo nyina yo yeda wase ko mensa pillar 2 dia makanda da Francis Kaswa Datus wase Ghana for ye hia se ye badwini ye pa president ne ye befa no ni kwase ye court matter makwe se ye fa president ya odwini Ghana for e ba mianko anso na na akua mo aboaten so edifi oh okay na akua mo aboaten de na me se makanda da namboa nkan ye Ablekuma Central okay we edifi Ablekuma Central see AK Bamia is breaking the 8 onu de say happy birthday nkoma engineer Kenneth Mensa Arthur Deputy CEO of Volta River Authority Osinyankopon Enshirano Mfancy Ahenkan FM ambassador a owo achimba tabi ye fe no Esther ninua ene gobewura abakwasi trozo ne maame ene Davi wo mu na so mu tie kase pa anti Esther was black and broke when Esther see money establish also abiem ku ha ya wo tie kase no achimba tabi e da se so wade atum agada shu nyame nshira wo great kufata ofase afi bra kwame Mr Too Much monso yedemase adwo a asante atmamentia onu so biem ku ha wo mu fili kase no yeda so ho afia bibi ho bibi sa flight ho ye flight ho ye pa okay mate ye ko owa asane bangalo sika beba pub e boss Esther Chebu ahima aka Kankan Nyame ono any producer yen Bernard Mawuli e de ko Facebook